Voin hi kan khiat theo in December ni som ni panga ani Krismas ni halo ni leta Krismas ni December ni som ni panga hi Isua Krista pian ni dik tak ani lo ti chu mitin hian kan khiat theo in rin oma a chan chu beram puten an beram rual te kha Isua Krista pian lai khan Bible kan mu dan chon an beram rual te kha phula an ria puya phula khanan omani phula an venga mase tunang huna hian Isua piana Bethlehema injukal chuan beram puten an ran rual te phula an ria tir ngai lo a vot lutuka chu wang chuan an beram rual te kha ran ina an khung hun lai ni thina ni chu wang chuan voin ni hi a piani diktak ani lowang ti chu walsam takin a khiat thei ma se Christian Covelin hemini hi Isua Krista Helea Tlawmna alo piani khiat reng nani angin kan mang ta ro rowa chuang chon voin nia hian kan thinlunga Isua Krista hi lo piang non se ti hi pathian du thu sam po ani arin omani ole Bible in share te ang lu ka bung ni chang som tin vantir kau chuan an hnena laus ulang ngai ro mitin ta tur chanchin tha lomom em ka ron thlen cheuni voini a hian in tan Davida khuwa chandam tu apiang ta lal Krista chu ati awan moi em tiro he thu hi Christmas mo engamoni season engamoni ni ani satli alo lalpan Thuchah kan hena aron thlen ni ni kan pathian chuan Tlawmna ka mi hring te history a aronin ta lu nani ani chu wang chuan Christmas nia Isua Krista pian kha entaila voin ni amo ni lo vemo Isua Krista aron pian lai thil thleng khan enta ila pathian khan sipai aron tir lo mi fing te aron tir lo a ai o tu te mo po aron tir lo a fapa aron tir ani chu wang chuanin etinge vantir ko te khan anti mitin ta tur chanchin tha ati mitin ta tur chanchin tha ani na hi achang chuan Christmas ni hian kan ngai tu thleng lo fo thinani ole voi khachu Christmas ni hian chung ko pakhat thilungai takin anin dom kuna sumle paya batam takan neya an kongka chuan ron kikta ta chuan in envelope hi an ron pe a chu envelope an han hon chuan an batna pa khan voinia hian pathian mingin in ba zong zong kangai dam ta ti thu kha lo jak an chung ko kha an lom em mai ni ole voini hi eden huan kan leta kan en chuan kan sual te ngai dam tan na ni ani eden huana khan evile adamate khan kan pathian a in setana an thlang ta zoka chu sual awang chuan nangle ke hi chatuna ta na thi tur kan lo ni ta ni ma se pathian mangai tu nangle ke min mangai em tu chuan Isua Krista hi kan tan alron piang don ani ti kha evile adamate hun lai tang khan ron soilok to chu pathian thu tiama chu atak takin Isua Krista aron pian khan aron thleng ta ni sual awanga iba zong zong kha hemini atang hian pektan ani ta a pathian chuan Tlawmna mangin ab iba aron rule chho tan ta aron rule chho ze atto pa chon Calvary cross a khan iba zong zong kha rule zoina om ta ani he Bethlehem lam kan hoi hian ma ni nom sak bol na te atui tui eina ni ringot atan emni kan man nilove Bethlehem le Calvary kan thlir na ni tur chu ni kan ba te sualina min phuarna zong zong lakata kan chua zalen na ni ti hi ho i thei ngi lo teng u ole Galatia bungli changli kan enchon heti hianati nima sela ahun bi alo kim khan fa ni na kan mu theinan dan hnuai om te chu tlan turin pathianin afapa meichhrin dan hnuai lo piangin atir chuak ta a tin fa inni awangin pathianin afapa tharau chu aba kapa tia awin kan thinlunga aron tira chuti chuan boy inni to lova fa inni zoke tin fa inni chuan pathian zara ro lu tu inni aron ti
oh pathian zar ro lo tu pathian fa kan ni na ron in tan na ni kha Yesu Krista hele alo kal ni khanitani he mishing hian pathian zong mule tur hian ti thei anei lo sual kan tluk ni tang khan pathian le mishing in kar chon kak thuk takoma mishing ta tan pathian khan zon mu ngai na han kau e ngai na om to lo ma se pathian ngei chuan mishing ta chu aron zong chuak le ta tu te ne na nge aron kal le mire thei te ne na ani mire thei chung ko Isu Krista aron piang ni Josepha le Marika mire thei chung ko ahun la e zona sang po ni lo thingrem siam tu mystery chung ko khan aron kal ta mire thei te zong chuak tur ni voini hian ti salama ire thei ve em lalpa itan aron piang ani mire thei te tan kan pathian hi aron kalani tu ma khiat lo lo te ne na aron in puang chuak ani tu te nge beram pu te khatro mi tu khokha in beram pu te kha an reng lo ma se beram pu te zinga khan Isu Krista lo piang tur thu kha an lo soi thu van tir kau ta mu khan van tir kau ta chu beram pu te pula chu aron in puang chuak ta ni chu avan ro pu em tro chu wang chu mire thei chung ko a mire thei te ne na ron in puang chuak ka tin mi thei ngil lo to te mi tu man an ngai sak lo le mi ngai san lo te ne na khan aron in puang chuak ka tin misual te ne na bo aron in puang chuak bokani chu ti rual chuan tu te ne na ngeron in puang chuak le mi fing ne na poron in puang chuak tho khochak mi fing te ne na kha po khan ron in puang chuak ani chu wang chuan Isu Kristai mire thei hausa mi fing lo kan zawa tan ron kalani ti kan thei ngilang ti a hlom me mani tin luka bung ni chang sari kan en chuan ran chopek na thlenga khan aron piang ani ti kan hmuni kharan chopek na thlenga ron piang khan enge en tir in ngai Tlawmna ni tin chu mai lani lo Isu Krista amamo apiang te tan eng tik lai po an kau e thei an ni ti ron lan tir tu ani kan pathian hi mi zong ina an kau e thei mo ten chu mai lani lo Tlawmna ne na ron kal ani Isu Krista ron lan ma te to po khan in thoi na manga pathian an biak lai po khan anei lo beram te mo bong te nei lo tang khan engen hlan thin parwa an hlan thei mo thu ro nu pa an hlan thei tro chu mai la ni lo chu mi la nei lo chu engen ti thei le chang phut ve khat pathian hi mo mi zong ta na thlen pha ka ni a chang chu chief minister mai po au e yan har tro a chang chu officer te au e yan har tro ma se chung ang zong siam tu kan pathian chu eng tik lai po au e thei ni ti kha ran chopek na thlenga aron pian khan a en tir dai to ani chu wang chuan kan pathian hian ini na san le san do a en lova I ro pui lo a en lova I hau sak lo a en lo chu ai chuan thinlunga in ngai tlom ten hena aron in puang chuak tin aron in puang chuak to aron in puang chuak zel don voi khat chu lal pakhat hian ammi te omdan kha a khria chen du wang khan lal anga kal du lovin mire thei angin khuwa awakal ta ti chuan mi te chuan khalal ani tian lo hrelawa ti chuan an ni na dik tak kha azuk mu thei ta an ti ni khatiang chi khan kan pathian po hian lal ani na da train hele hian minara nangin ron kala tu tenge kan ni ti hriat theinan he khovela hian lal anga ron kalovin mire thei ang khana ron kalani chu wang jon voini hian Isu Krista mutur chuan ro puina huna te choi moina huna te zong su mun Tlawma zong ro dai pona te mire thei zinga te farra chom na huna te drugs addict en kol na huna te damdoi ina te ri na tur nei lo te bula zong ro Isu Krista naw lo piang dik tak chu I muang ani na taka chon mo beram bu te kha Isu Krista in puan chuna tura ta tling zo beran ni lo ma se pathian hian atling zo nia in hriate akolo akau ate chu atlin tir zo ani tu tenge kau thinlunga in ngai Tlawm pathian zong tu thildang zong ailal pa zong tu te kha ani chona kau thin chung akau ate chu an tlin wang ni lovin akau ani awang khan ati tling thin zo ani tin chu mai la ni lo isai bung ko chang ni kha kan sia le lok teng
helai hian thup poimo teu mai kan hmua mi thim hnuaia kalte chuan eng nana satak an muta thina hlim rama om te chunga ngei chuan eng chu alo thlengta ati tin moti thim hnuaia kalte chuan eng na satak an muta ati he isu krista he khovela aron kal hian thim na lakata en na aron lantira misual te chu ama en na chuan achun misual thim hnuai om te chu ama en na mang chuan achun enga ani na taka chuan tu huna yan chung ko tam tak te chuan harsana in tok hlauhna te inuna aron om o sumle pai harsana te in tok ma semo he huni in chung ko tan in thinlunga lal krista aron pianani ni mol se ti hi kadu ani khang harsana zong song te khachu kanuna aron thlengang ma se he isu krista hele aron kal hian thim na zong song ti bau turin aron kalo thim zinga eng ron thlen tum ta ni I harsana zong song atang khan voile khata ti zalen vek lam se khani lo chu ai chon thim na huna I om na khan ani chon aron tel ve anga ti chon chu huna chon en na ron thleng jok don alom voine hian lal krista kan tan ron in puang chuak chuan inuna en na ron thlen ve du ipom don lo mi isu krista zong tu te jing a khan mi fing te kha enton tlak takan nin ka hria isu an zonga an hmunu a chibai an buka an nei ro luber isu hena an peni chu wang chon voinia hian isu krista chu zongla amma chu chibai bukla I nei ro luber kha pathian hena hlan vero chu Christmas ti fam kim tu chu ron itani he Christmas a hian the ingil inilo mangai ini jok pathian mangai ini jok ti he Thuchah hi karon keng du ani pathian chu I hne na omani ma singa tinge pathian chu I mu theilo thinlung in ngai Tlawmna nen krista I zong lawa heroda ina I zonga iso krista chu khoya nge om bethlehema ran chopek na thlenga mire thei zinga beram pu te zinga te ani chu aron in puang chok dai jok sia ma se nang le ke chon heroda ina kan jong thina chu anu pathian kan mu theilo walom heroda ina jong su a ming chu Immanuela aniang ati pathian kan hena om Immanuela chu tuna hen in hena aron thleng theini ma se izon na mun adik lo chuan kan pathian hi I mungai lowang ran chopek na thlenga Tlawmna huna zongla iso krista chu I muang Christmas limom ta mang turin du sakna kan hlan fek choni kan chung ko ai o in motivated life family zong te Christmas dom tak mang turin du sakna kan hlan fek choni lalpan malmin som fek ro se amen